Toto medzi іншим наглашав замєнник председателя opštiny Šid Zoran Semenović z nahody počatka realizaciji toho projektu. Nješka krasna chvíľa dopuščela predluženje robotoh, kotri še robia u tih dvoch valaloh. U Bikiću zakončena planinska, a nješka še pokladaju i zakupuju civi i u Podrumskej ulici, co vozi za Pinjvicu vina. Od ponedzeljku počinaju roboti i na glavnej Čapajevej ulici u dlužini od 1 kilometra. U Privinej glavi še robi na hižočki za vykopanu studnju i za struju, a na Bavku a na brehu ponad valala rezervor za vodu. Vrednost robotov 42 milioni dinari, poneže potrebna dokumentacija obezpečena i placena išće skorej da skeljo roki.